So wena ubaba uMtawungo wena okwazi ukuthi ume eminyango kanje uxelele umfana wala ekhaya indlalifa yala ekhaya ukuthi wena kwakho la. Angithi ubaba uMtawungo ungasekho la. Wena umkhonyana musla. So omolo mo jarting ekin utlwa kana abu Ubaba uMtawungo qala shona la sekungene mina manje. lo magolide lo uyahamba namhlanje. Ana la ngiyakhona. Ufuna ukubona? Thathani lo muntu lo. Ngicela nimncedise xoxo lapho ya. Okay, Mina ngumuntu ozirecyclelayo. Ngiyaziphandela ngidobha amabhodlela amathini, ngiyangithola into ukuthi ngiphila ngayo. Khona ukungithengela isinkwa on a daily basis ngiyangithola. Yeah. So usisi wami against mina ngokuphanda kwami ukuthi ngifaka amabhodlela amathini angiclean nani and manje sekangilwisa nani nale boyfriend yakhe ethathile ahlala naye endlini. Mina bangikhiyela ngaphandle. Laba ngikhiyela khona. Wena uhlala la. Bona bahlala la ku RDP. No, kama awubonise yonke le ndaba please. Buka la ukuthi le mzumkhulu kanjani. Wena uhlala la. Mina la umphupha. Bawukhile bheka bawukhile. Guys, please mfethu ubonise yonke le nto le. Yabona. Bangikhiyela. Kuhlala umuntu lana kunomuzi oright ngapha ngaphakathi. Guys, jonga amathini. No, come guys. Buka. Cause angithi sikhuluma ngobupresentable before singene sikhulume naye usisi. Sikhuluma ngobupresentable umfowethu uqoqe nje yonke into ihleli ngendlela, ihleli ngesimo uyabona na ukuthi no but uphi yena mfethu. Ngicela ungibizela yena njami. Ngicela ungibizele yena uzongithola ngimela. No guys angazi ukuthi mhlambe yithina laba ba wrong cause into ebalekile bathi cleanliness is next to godliness and my brother as much as bemthatha ngalendlela bamphatha ngayo kodwa uyabonakala ukuthi uyazizamela uyayiphandela ukuthi naye bengcono ukuthi uyena lo Lerato Mantebela mojati ngikhelele ukuthi ngikhuphaka ngikhelele asabona ujwa mojati sithi ufihlile wena nje sanibona mama. Hello Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sisami igama lami Lavasi from iJozi Bioscope ngoba sibona nje kanje si team yabo yeah siphalele ubhuti la ubhuti unenkinga yabo yeah uhlelo lwethu mama thina ithi abantu nje bahamba Wenzala ngamonhle kami lo katopeni. Ngiphathi ukuthi kwenzakalala. Yeah yiloko engifuna ukuchazela kona. Kanti manje wena wakhuluma ngathi uyinhloko yomziso uma nasemnyango kukwabani kanti la ekhaya? Kukwabani la ekhaya? La kwami la. Kukwakho la. Angithi angibona ngihlala nolikato umuntu wami. Kukwabani la? Wena ukilo nkutlwa nna kikiki Lerato Nyantato waka. Hata wona ntlunya tato waka. Kintle ntate wena. Kintle ntate tlamelena a tswa tsama. Okay Wena sabela zazo ngokusabadla moye. Azangokusabadla bona wafilma ka lu filma ka man. skatlo filma kam Ufili kana kai kam tswaka cause of ata ko wena o tlamele a tswe mo jara. ukile o nna Mo jarting, ke tswana ene mo jarting. Ke tswana ene mo jarting. sanibonani uthini lo ubani ubaba wakho bengubani isibongo sakho Ubaba wami bekumtawunga isibongo sakhe. uMtawungo so wena ubaba uMtawungo wena okwazi ukuthi ume eminyango kanje uxelele umfana wala ekhaya indlalifa yala ekhaya ukuthi wena kwakho la La kwami la. Angithi ubaba uMtawungo ungasekho la. wena umkhonyana musla so ntatwa ka omolo mo jarting ekin utlwa kana abu uyasebenza Lerato yeah ngiyasebenza uyasebenza Ngoba akasebenzi lo muntu. Kusebenza la boyfriend yakhe. usebenza ku boyfriend shoot le boyfriend Ngoba akasebenzi kusebenza le boyfriend yakhe. because of udula libhizi utama udobana le mathini strateng o tlampana na komang o tampana na komang o re seshabo se se kena ka sona motho ke seng ka kae Ke nna ke serekang shabosi. Ke nna ke serekang. O sebetsa mo ke ha rona le ka banta o kena mona o khona go reka groceries mo jarting e wa hloleya wena mo Cruiser reo. Ke a e cruiser reo. ere ka ke mang Yena ke ka ikopa lo ikopa because ake ikopi. because uyaziphandela lo muntu o hlupha ka yona o bona se dikemera Uyaziphandela ungcolisa ijariti. ungcolisa ijariti ngabani kanti Ijariti njani? ungcolisa ijariti Ozobona la mabhodlela. nna ke le wena bile yeah uright umeke uright futhi uright futhi yini ofuna ngiyibone la yini ofuna yini errongo la yini errongo la ngibonise Uvela kungono so.
wena ukathaba jacket nyawo ube no lo muntu angithi oh wait sithwa lo muntu angithi uyaphanda umsebenzi wakhe ukuyiphandela ne so kuloko uyiphandela kwakho yini le lokho sithi uyabona lama black ibuya lama empty aqoqwe kahle kanjani ngikutshela ukuthi kwa abanikazi balotshwala bengaba proud ukuthi ubhuti uwaphethe kahle amabhodlela wabo bamta ungidala shona la sekungene mina manje uzwa mama ngithi hayibo wemtoko kwenza lo bhuti lona mele aclean ifufuna ukuhlala la mele aclean ifufuna ukuhlala la lo bhuti yabo wena ngikuluke ngathi unonele endaweni lo bhuti lo ubusy la sokolisa umuntu wami hey baby Phuma la. Mamela la. Uthi ubani igama lakho? Wena ubani igama lakho? Opa. Opa. Uyafunani la? Phuma la. Mamela la ungazophaphela umfowethu ekhaya la kubo. Uyazwa? Lento okudala uyenza iyaphela namhlanje. Mawufuna ukuqhubeka uhlale la kuleli khaya ne. Kuzomela uhloniphe umuzwa komntawunga. Hawu ningaboba nina nizongitshelela. Yeah, siyiJozi Bioscope thina. Yazi kwenzakalani namhlanje sikuprove ukuthi singobani. Lo magolide lo uyahamba namhlanje. Awuna la ngiyakhona. Ufuna ukubona? Awuna la ngiyakhona. Oh kahle ngoba sizele wena selanga. Mr. Jones please help me package. Ngale thatha le rato sizele wena. Thathani lo muntu lo. Ngicela nimncedise qoqo lapho ya. So ilungise le rato mamela la. Lo muzi lo ngokwamtawunga yezwa akusumuzi wakho lo. Wena kumele ngabe uthi umuzi wakhe lo uye umntana omfana uyindlalifa la like namu babami wena ubaba wakho uright kodwa ke wena so uthatha advantage umuzi ukhuluma kanjani nama no uyaphetha because siswami uthatha advantage wena ubaba wakho ucabanga ukuthi emathuneni uhappy ukuthi wena uthatha umfana nyana nje ogcwele amagolide utlonjetsa ke hayi uhappy babakho lokuncolisa le jacket uhappy ngoba uyapha sithi bheka la guys please ngicela ubonise yonke le ndawo mfethu phansi yini angiboni ibhodlela mina la if yini engcolile ngoba amabhodlela ahleli ngibonile estratini sisinqala estratini ngibonile ku clean ku presentable ngoba yonke into i right is like wena lagato yes ibhutwa mina kupa wethe whatever oh okay no you can do you my good say bring him take him out completely asifuna uzolandela nento zakhe bona boyfriend yawo bayinkabathama uyahamba ngiyakutshela ngiyabuya la ngitshona la ngiyakhona lerat ungazosiphaphela ame kancane ukwenzani mlandele livele nihambe nonke mlandele livele nihambe nonke mlandele livele nihambe ungangicofoza ungalinge mina ungicofoza ungalinge nje mamela okay nathi ungasipori ke yabo asikusabi phela thina siza kahle kuwe siyakuhlonipha nana asikusabi yeah ngoba if ufuna uyasiphusha ukuthi sikukhuphe la ekhaya sizokhupha ngendlela ezi right ngoba thina umthetho sizophuma vele thina into esifunayo la ukuthi umthetho akuvumeli lento yenzayo la yeah une right ukuthi ekwenzela iprotection order wena une right ngoba umntana wala ekhaya nami ngizoyivula ke protection order ngamane singahlali ke amabhodlela sabisi sikhiya le flare off sobona basesibona uphume kanje wena uphuma uyohlala nomuntu wakho ne siswami yini okay angithi uyasebenza umfana wakho umagolide no why ungahlali naye yebo why ungayi esikabani uzobuya angithi uzobuya uvakashe uzobuya uzovakasha mafuna ukuvakasha wahlanye uhleyo wena bohlobo yes okay sisi mamela ngicela ukukubuza nje something uzoqhubeka usizisa lo mfana wakho la sifuna ukuba sizelela ukuthi kube nokuthula la ekhaya angeke lo uyabona lo muntu lo uyabelonga naye la ekhaya bukula elale entweni kanje le rato yini wakhohlakala uyazenza ubani umuntu ozofuna ukuhlala nomuntu ozogcolisa indlu ngezinto nje nawo amabhodlela ngaphandle nje akusamabhodlela lezo zinto lezi kumele ngaba zihlala la emkhukhwini uzigcina la emkhukhwini kahle and then la kuhlala nina la yiko kuyaxoxiswana ngithi kuyaxoxiswana ikubone okay ngeke isayenzeka if beyenzeka
siswami kumele nihlalisane kahle la ekhaya nobhuti wakho lo akekho omunye umuntu mawunenkinga lo mfana mamela nithi nami okay let me speak, listening is a skill wena siswami. Yazi mamele yiko kanje ukwazi nokuzisa amadoda la ngoba abakutshela into eright. Inkinga mase zikuvelela siswami uyena umuntu ozoze empilweni yakho oqala ulo muntu lo mfana makuthiwa uyaku-abuse uyakushaya sekayo kwenzani umuntu uyena ozobalekela kuye ulo wena no uyamnyatha ngobhuti wakho lo siswami okay mamela ke asikuceli la ayikuthi sithini sizokutshela sifuna kube nokuthula la khabo bani ningitshela khabo yebo sithi kucela kube nokuthula la ekhaya abazali benu uyastopha lo muntu namhlanje akacoce kube clean la ejardini kuclean nje wena uyashanyela nje la ejardini ngoba uchanyela uzoshanyela kanjani angithi uyabona umoya so kunomoya ngisiphendula ihlanya mina ngilokungcleana ama-leaves siswami uyazi siswami awukho right no awukho right trust me mamela waqhubeka uyenza lento mamela angithi urotsiba urimo lena kesu kunamaruma mangaki la le rati inamaruma mangaki le inamaruma ayi-34 la phakathi okay siswami into ezokwenzakala from namhlanje Mr Jones please ngicela nibe niqoqe uthola isikhiye lapho sifuna le bed lezi sakhe la kumele engene eromini lo namhlanje lo nimkhiphe ngama-rafraf amani ya angithi namhlanje sesikhona thina sizomeka sure ukuthi mangabe sikuphi kanti lo niceda kumcosha manje landani kuye how can seyisigadamuzi sala sekaphathi ikhi mfethu awubreak lento Mr Jones please try to break this door we're gonna go and buy a lock or something siyayibreaka lento soyiphula angithi uhlanganaphi wena uhlanganaphi emkhukhwini kamfethu siphula emkhukhwini kamfethu from now on yonke lento yakho ophanda ngayo izohlala la yena ungena la eroomini uzothi angithi mamela siyakunikeza thina sikunikeza i-right yokuthi mangabe akaqini mamela angithi asilwi la siyabonisana mangabe akaqina kenzini usibize futhi sizomkhuluma naye umfowethu ukuthi kuhlale ngokuphila khona la kulomkhukhu lo mina sengizolala kuphi ekamereni lami lakudala ngala endlini izophuma is like wena kuyoya ngawo ukuthi uyayilandela urenza kanjani because yena and siswami ngiyacela engasifonela my brother ethi kuyambona lo magolide bekumcondana wakhe la uzoba nenkinga because umuzo hayi uzokunikeza Mr Jones siyakutshela phela sikubusi sicela nje lo mfana wakho engaphinde engene la ekhaya uyayiva lento esishoyo okay ephinde engene wena uzosibona ukuthi mabethi Jozi Bioscope what are we guys niyabona sifikile lana emakeni namhlanje sizama ukukhuluma nayo sisilerati yambona nje ukuthi akabamba umshini kodwa ke ngoba sesisebenza ngomthetho bazothola isikhiye beqhekeze la Mr Jones umfethu ethatha ingubo zakhe whatever ebuyele ekameleni lakhe sizomncedisa thina sisi mayengabe umfethu akaqini ngaphakathi omhlamba akayiphathanga kakuhle so besikhona throughout as ama brothers wakhe ngoba he deserve ukuthi elibhekele lelikhaya uma kwenzeka ukuthi lerato uyashada nendoda yakhe bayahamba baya kwenye indawo baya kwakho umuzi wabo umuntu oyena ozosala ebheke lo muzi lo uye umfethu manje ngeke sivumele isituation ekanje yenzeke ekhaya sikhona siJozi Bioscope and sava kuthiwa ufikile lo magolide la uzosibona kakuhle ukuthi iJozi Bioscope what a mare of ngoba thina siza ngepeace nje singabantu bokuthula mangabe unenkinga wena mbukeli lapha emakhaya ungalibali na ukuthi usibhalele Jozi Bioscope.co.za ungalibali nokuthi usifollow ishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok, sikhona ku Facebook. We are Jozi Bioscope everywhere. I love you guys and I'll see you on the next episode. Tasha!